bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Uyu n'umunsi wacu, n'umunsi mushasha Yesu yatwongeye. Kuba ndiho sigihamana, oya n'umugambi w'Imana. Ndibaza kutaravyumva neza, mubwire wo muri kumati kuba ndiho sigihamana, n'umugambi w'Imana. Amena. Ntihabuze abakurusha ubwiza batakiriho, ntihabuze abakurusha amafaranga batakiriho, ntihabuze abakurusha kuba batagatifu batakiriho. Wewe honyene n'amakosa ufise ararenze, ariko uracariho n'umugambi w'Imana. Ni shaba ya Mungu. Hari ico Imana yakubikiye. Kuna kitu ambacho Mungu amekuwekea. Hari impamvu uriho. Kuna sababu upo. Hari impamvu wewe uriho. Kuna sababu wewe upo. Nturiho kugira ngo ujye umuceri. Haupo kwa ajili wewe ule wali tu. Hari umuntu yaririmbye akarimbo ngo gusa umuceri watuzanye si biharage byaduhamagaye erega n'umuhamagaro. Si ico ubereyeho, si ico unaishi. Hapana. Oya. Uriho kubw'ubuntu bw'Imana, hari ico Imana iteguye ku buzima bwawe. Unaishi kwa sababu ya neema ya Mungu, kuna kitu ambacho Mungu anakuandalia. Kandi urazigamwe. Tena umelindwa. Umva bavyumvise. Urazigamwe. Unalindwa. Nta kintu na kimwe cyo gukanga. Hakuna kitu cha kukanga. Hapana. Ni giki cyo gukanga? Ni kitu gani kinaweza kukanga? Ni giki cyo gutera ubwoba? Ni kitu gani kinaweza kukutia oga? Abo turi kumwe ni benshi baruta igitigira baturwanya. Wanaotuzunguka ni wengi kuliko ambao wanatupiganisha. Niyo mpamvu bitogutera ubwoba. Ndio kwa maana yasikutia hofu. Munyemere dusome Abami ba kabiri igice cya 6 ku murongo wa 16. Munikubali tusome Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 16 hadi 17. Abami ba kabiri igice cya 6 ku murongo wa 16 no wa 17. Wafalme wa pili igice cya 6 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 16 hadi 17. Turakingiwe bene data. Tumelindwa wa ndugu. Turasoma mu izina rya Yesu. Amena. Aramwishura ati ntacutinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Amen.
maze Elisa arasenga ati uhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore araraba abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote by'umuriro bikikije Elisa. Amena. Iyi ni nkuru y'abantu neza na neza. Elisa, hii ni habari ya watu Elisha, Gehazi umwami w'Isiriya, mfalme wa Isiria, umwami w'Abisirayeli, mfalme wa Israeli, n'abajenero bo kubasiriya na wajenero wa Isiria. Yesu ashimwe. Amena. Yesu ashimwe. Amena. Abisirayeli Waisraeli babayeho ubuzima bwo kugwana urugamba. waliishi maisha ya kupambana vita. Igihe cyose Abasiriya bama babatera. Siku zote Waisiria walikuwa wakiwashambulia. Abo Basiriya ni igihugu cyitwa Siriya, n'ubu kiracyariyo Siriya, kiracyariyo n'ubu. Ni nchi inaitwa Siria mpaka hadi leo ipo. Yesu ashimwe. Amen. N'ubu murazi ko harimo intambara. Mnajua kwamba mpaka hivi kuna vita. Siriya bama bateye Abisirayeli. Siria walikuwa wakishambulia wana wa Israeli. Igihe cyose bama babateye bakabica bakamerera nabi. Kila mara wakiwashambulia kwa waua wanafanyizia vibaya. Haragera rero bapanga imipango yo kwama batega imitego umwami wa Isirayeli. Ikafika wakati wakapanga mitego ya kuwa wanamkamata mfalme wa Israeli. Uko kuja gutega umutego mu gihugu cy'Ubwisirayeli. Jinsi wakuwa kipanga kuenda kushambulia Israeli, Elisa akacabimenya. Elisha anayafahamu. Akacasinyara umwami ati mwami, anafika naambia mfalme, mfalme, ati bateza hanana ku gatumba kanaka. Eti wameshambulia hapa na hapa na hapa. Kandi umutego bateze bagomba ko ni waacha bace bagufata. Tena mtego wameweka pale, wanataka ukamatwe kabisa. Umwami akacaja agashira abantu bakaja kudori aho hantu. Mfalme anatuma wapelelezi wanakwenda kuangalia hifadhi. Akasanga koko aho hantu bahashize imitego. Wanakuta kabisa wametia nafasi ya mitego. Akausimbuka gutyo. Anaruka mtego huyo. Kugeza umwami w'Isiriya, paka mfalme wa Siria biramubabaza ati mbega ninde ari muri twebwe y'amasohora amabanga. Yakamuumiza mpaka akasema kati yetu nani anatoa siri? Dushobora kuba kati muri twebwe mu bajenero tuba dupanze hamwe urugamba, hashobora kuba hari umuntu yasohoye ibanga. Labda kati ya wajenero ambao tunapanga ushauri kuna mtu mmoja anatoa siri na kwenda kutuvunjia siri huko. Umuntu mmoja aramubwira ati mwami oya suko. Mtu mmoja akamwambia mfalme hapana sivyo. Hariya mu Bwisirayeli, kule katika Israeli hari umuvugishwa n'Imana yitwa Elisa. Kuna nabii jina lake Elisha. Uyo Elisha ahantu yitwa Idotani. Anaishi mahali panaitwa Idotani. Aho Dotani, hapo Dotani niho Elisa aba. Ndipo ambapo Elisha anaishi. Ahora yerekwa ivyo turiko turagira vyose. Anakuwa anafunuliwa ama anaoneshwa mambo yote tunafanya. Amanama yacu yose arayamenya. Renyo zetu zote huwa anazifahamu. Umwami wa Siria, mfalme wa Siria biramubabaza, yakamuumiza. acavuga ati ahubwo reka tugende Dotani dutege. Akasema ati sasa twende Dotani tufanye mitego, dutege Elisa. Tumtege Elisha. Uyo mwami w'Isiria, huyo mfalme wa Siria yari yajujuse, alikuwa ni mpumbavu. Imagine, jiwaze, ibaze Elisa yarabimenya bagira batege uwundi muntu. Jiwaze, Elisha alikuwa anajua wakati wanataka kumtega mtu. Mbega bagomba kumutega we ntazobimenya inshuro nyinshi. Je, wakitaka kumtega yeye atajua mara 100. Hari ibitero uri kuraterwa, kuna mashambulio huko unapitia ndani, bitavanye nuko wakoze ikibi, haitokeani na kwa sababu umetenda mabaya, ariko biterwa nuko ukingira abantu runaka, lakini inasababishwa kwa sababu wewe unakuwa mlinzi wa watu fulani. Bavuga ati naka nitutacha naka nidushoka kumushikira naka. Wanasema kwamba kama tujaua fulani tutamfikiria. Ujana akanywe amachasenga bigahagarara. Ega ule fulani ndiye anaomba yanasimama. Ujana akanywe mugaburira. Ega ule fulani ndiye anamlisha. Ujana akanywe ibezu kuna kuria. Ule fulani ndiye anafanya hivi na hivi. Bakataje inama bakavuga ati ahubwo tuanze dukuremo uyu azibiye. Wanaenda katika shauri ama katika lenyewe wanasema tuanzie huyu kwanza. Ariko icyo batazi niko tacho bazogushobora, bazogushobora. Lakini kila ambacho hawajui kwamba hawatakuweza. Turarinzwe. Tumechungwa. Tuzoba. Tena hutakuwa kitu. Turarinzwe. Tumelindwa. Kandi nachuzoba. Tena hutakuwa kitu. Wabandanye ukora ibyiza. Endelea ukitenda mazuri. Kugeza ku munota wa nyuma. Paka
avyutse mu gatondo ka kare. Siku moja kijana Gehazi akaamka asubuhi mapema. Niwe yari umusuku wa Elisa. Ndiye alikuwa mtumishi wa Elisha. Murazi ko abavugishwa bama bafise abantu bamenyereza ivy'imwemu bakanababera abasuku. Mnajua kama watumishi wa Mungu wa nabii walikuwa na watu ambao walikuwa wanafundisha kutabiri, pia ndio walikuwa watumishi wao. Na Elia yari afise Elisa. Elia alikuwa na Elisha. Elisa nawe yari afise Gehazi. Elisha naye alikuwa na Gehazi. Wewe ufise nde? Sasa wewe una nani? Hari n'umuntu uri kuramenyereza. Kuna hata umoja unazoweza. Hari n'umuntu uri kuramenyereza. Kuna hata umoja huko unazoweza. Kutanyishe mbariza base muri kumenyereza nde? Niulizie mwenzako hapo, unazoweza nani? Yesu ashimwe. Amen. Elisha yijamiye mu gatondo alipolala asubuhi. Gehazi aravyutse mu gatondo. Gehazi kaamka asubuhi. Na manimvugira ni kumbe yaragiye kupepea imbabura ateke chai. Napenda kujisemea labda alikuwa anaamka kukonga mbabula apige chai. Kumbe yaragiye kugira umurete. Labda amekuwa anaenda kupiga mlete. Kubera kito barumushusho. Kwa nini siwa mshusho? Ntawizi. Hakuna mwanafahamu. Avyutse gusa mu gatondo agiye kuraba. Alipoamka tu asubuhi anakwenda kutazama. Baba akaona Dotani mahali wanaishi, asanga imisozi yose, akakuta milima ambayo inawazunguka yote ikikujwe n'abasirikare bo mu kindi gihugu, imezungukwa na majeshi wa ingine nchi, bambaye teni zo muri Syria, wakivaa teni za Syria. Aravyuku alipotizama hivi abona bafise amafarasi, akaona wana mafarasi, abona bafise ibiduga vy'ingwano bita imikogoti, akaona yuko na mu Kiswahili bavyita ngo ni miduga nyene, akaona wako na vigali vya vita. Yes. Maze Gehazi umutima uramuvamo ati, nafsi kamtoka mondana, akasema basi tunakwisha. Akakimbia ndani ya chumba, Elisa ati karaba, akaenda kumwambia Elisha kabisa tunakwisha. Nao shauka cha muidirisha nuronga huti, hata upite dirishani hakuna kutakwepea, uko barazengutse igisagara cyose, maana wamezunguka mji wote, kandi nta musirikare w'iki gihugu arimwo, tena hakuna jeshi katika nchi hii aliyepo. Bose nabo muri cyo kindi gihugu kituranye kandi kitugwanya, wote ni katika nchi ambayo inatushambulia. Elisa aratwenga, Elisha kacheka. Haleluya. Amen. Wazo mnaje kuvuga ati karabaye. Unajua mtu anakuambia basi amekwisha. Yamekwisha. Ikete yo kwirukana mu kazi ngiri. Barua ya kufukuzwa kazi hili hapa. Ukachotwenga. Unafikiri unacheka. Chahangaika. Karabaye. Anasema basi. Invitation zasohotse none wa muhungu yandike message akubwira ko biheze. Invitation zimeshatoka, lakini yule kijana anasema basi anakwisha. Urumva karabaye. Maana yake yanakwisha hapo hapo. Ninzu ati soka. Mwenye nyumba anakuambia toa vitu vyako. Karabaye. Basi mnakwisha. Parcelle baraitwaye. Parcelle yako wanakusuruma. Karabaye. Basi vinaisha. Imodoka yawe yagize accident. Gari yako imefanya accident. Karabaye. Yamekwisha. Byaraye kurakuriye. Ilikuwa hivi na hivi. Elisa aratwenga. Elisha akacheka. Acambwira ijambo ryanditse kuri 16. Akamwambia neno ambalo linaandikwa katika mstari wa 16. Reka swali darisome. Twarisomye ntiwari bwaritahura. Aramwishura ati ntacutinya. Elisa amubwira ati ntacutinya. Gehazi ati Gehazi akashituka. Ntawuzi ibyo yishe. Wowe uragutinya. Abasirikari ibihumbi n'ibihumbagiza bidusungurutse turi babiri. Wewe utakosa kusikia oga kuona maaskari maelfu na maelfu wametuzunguka, tuko watu wawili. Nani gipanga dufise? Hakuna tampanga tuna. Baje n'ibigwanisho n'ibiduga vy'ingwano. Walikuja na masilaha pia na magari za silaha. Acha muya ngo ntacutinya. Turachari kuri 17. Kuri 16. Aramishati ntacutinya. Kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Amen. Nawe ndakubwiye nti ntacutinya. Nawe nakwambia usiogope. Kuko abo turi kumwe. Maana walio nibo benshi kuruta bari kumwe nabo. Kuliko wale ambao wako pamoja nao. Abatugwanira. Wanaotupigania sisi. Ni benshi kuruta abatugwanira. Ni wengi kuliko wale ambao wanatupiganisha.
impamvu utabona abatugwanya n'ikihe? Sababu hauoni wanaotupiganisha ni sababu gani? Impamvu nako utabona abatugwanira, impamvu utabona abatugwanira. Kwanza sababu hauoni wale ambao wanatupigania kama ni wengi kuliko wanaotupiganisha. Nuko maso yawe atarabona. Ni kwa sababu macho yako hayajaona. Bwira Imana ati nyugurura amaso. Mwambie Mungu, Mungu nifungue macho ya kiroho. Nione. Mwimbaji yaribye ati nipe macho nione. Muimbaji alimba ngoma maso mbone. No, ibifise bisa n'amaso mugabo. Ndio haya unayo ni macho lakini bisa n'amaso mugabo. Vinafanana na macho lakini ni mugabo birenga haja kuri kajya kanuze. Hayapitisha hapo kwenye mlango. Ariko bwira Imana ati nyugurura amaso mbone ibyo batariko barabona. Lakini mwambie Mungu nifungue macho nione yale ambao wanadamu hawaoni. Nyugurura matwi mbone umve ibyo batariko barumva. Nifungue masikio ya kiroho nisikie yale ambao wasikii. Sasa mbona uelewi kitu? Nasema hivi. Buzani. Umubwire akugurura amaso ubone ibyo batariko barabona. Mwambie Mungu akufungue macho akuoneshe yale ambao akugurura matwi umve ibyo batariko barumva. Akufungue masikio usikie yale ambao wasikii. Umoterwa n'ibyo batariko baramotera. Usikie harufu kwa yale ambao harufu. Amen. Hama Elisa arabona ati yumupeti ntabyo ariko arabona. Elisha akasema huyu kijana haoni chochote. Atasenga Imana kuri 17 akamuomba Mungu. Maze Elisa arasenga. Atuhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Mugabo ntiyari gipofu, ntiyari impumyi. Hakukuwa kipofu. Yabonye abantu, yabonye abasota. Aliona majeshi. Amaso y'umubiri yarabona. Macho ya mwele kwa kiroho. Mugabo ayimwemu ntiyabona. Lakini ya kiroho kukuwa naona. Umuntu wese amaso y'umwemu atabona ni gipofu, ni impumyi. Kila mtu ana macho ya kiroho hayaoni ni kipofu. Barizo muri kumati wo buri impumyi. Muulize mwenzako, je, wewe ni kipofu? Mbaza turabona. Muulize, je, unaona? Yakwishengo iki? Amekujibu aje? Ntiyagarareko. Asijisimame. Amena. Amena. Atuhoraho ndakwingize muhumura amaso arabe. Nukoraho ahumura amaso y'uwo musore araraba. Abona umusozi wuzuye amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikije Elisa. Wewe baraje bazanye ibiduga byo gusunika. Wamekuja wanaleta vigari vya kusukuma. Mugabo haza kuboneka abafisi ibigwanisho vy'ingwano bijyaka umuriro. Lakini pakakuja kuonekana maaskari wana vigari vya moto. Je nibaza ko ari amashari de komba y'ubu. Na waza kama ni mashari de komba ya kisasa. Ni ngao za vrezu. Na zile bunduki za kweli. Baba baje bazanye imyami. Labda wao walileta mishari. Nimi bayita amacumu na mikuki. Bakaza bazanye bijya mikogote y'amafarasi. Wanaleta vile vigali vya mafarasi. Abandi nabo wengine nao bafite amashari de komba. Wana mashari de komba. Bafite n'ibiko binini wana vitwa mitrailleze. Wabikuwa sijui kama ni mitrailleze. Niwo bahagaze. Ndio kwa mari walisimama. Bazana umwami. Wakileta mshari ngo bakugwanye. Wanataka kupiganisha. Abakugwanira bafite mitrailleze. Wanao kupigania wana mitrailleze. Urukura vyumva? Unaelewa? Bazanye icumu ngo bakugwanye. Wameleta mkuki wa kupiganisha. Bakugwanye indi ngo ikaze bayita ngike. Nta musoda ari ngaha. Hakuna jeshi yuko hapa. Bayita? Bayita? Rokete. Na wafise za rokete. Na yeye wanakuja wana za roketi. Rokete si niweza kuitera ngaho uyo mama hagaze. Nikizani roketi haiwezi kupiga mahali hapo. Ikuitana hali ya kule. Inapiga mbali kabisa. Bwana asante sana. Amen. Nukumbuka ko nikusema kwamba uko kugwanya. Jinsi wanavyokupiganisha. Hao niko kugwanira birenze urugero. Ndio jinsi Mungu anavyokupigania kiasi cha juu. Wewe wabira ati nimutakaza umwanya wanyu. Wewe waambie msipoteze muda wenu. Timuzonshobora. Hamtaniweza. Uko bangwanira ni benshi kuruta bakugwanya. Maana wanaokupigania ni wengi kuliko wanakupigania. Ni benshi kuruta bakugwanya. Wanaokupigania ni wengi kuliko wanaokupigania. Abafise inkomezi nyinshi cyane kuruta bakugwanya. Wanaokupigania wana nguvu nyingi kuliko wanaokupiganisha. Elisha acabwira Imana ati Imana bahuma amaso. Akamwambia Mungu wafunge macho wale maaskari. Acabwira ati murondera ngo ndabajani yari.
akaenda akawambia mnatafuta nani? bigenda biraho abijana kugeza muri kapitali Samaria. Yule mnayetafuta njoni waoneshe mpaka akawafikisha Samaria. Ageze Samaria, alipofikisha Samaria akabwira Imana ati bahumura amaso, akaambia Mungu wafungue macho waone. Biza gushituka biri hagati muri eta major Samaria. Vikashituka viko katikati ya eta major Samaria. Umwana ati ndazica. Mfalme akasema nitanyonga. Elisa ati reka. Elisha akamwambia wape chakula wakule. Wape chakula. Mubwira ati bahinja. Mwambie wape chakula. Bahe n'amazi binywe. Wape na maji wanywe. Abo mubareke bigiye. Afu muache waende. Biblia ngo kuva uwo munsi ntibasubiye kubatera. Biblia inasema kwamba kuanzia hiyo siku hawakuongeza tena kuwashambulia. Wewe herija birire. Wewe wapatia chakula wale. Bahe n'amazi binywe. Wape na maji wanywe. Bazohora kubarusha. Wataona kwamba tunawaruta. Sisi tunawazidi. Tunabara nkabo. Tunavaa kama wao. Tunakula kama wao. Turabaruta. Lakini tunawazidi. Nao duhuriye. Hakuna fasi tunafanana. Tugwanira ari benshi. Maana wanaotupigania ni wengi. Tutabagwanirira kuliko wanaowapigania. Tena wana nguvu kurushabo kuzidia yeo. Reka ngubwire kandi kantu utaruzi. Acha nikwambie kangine. Tufise ubasha bwo gutegeka. Tuna mamlaka ya kuamuru. Maana bahuma maso. Mungu afunge macho. Bagahuma maso. Wanakuwa vipofu. Maana reka badedembe. Mungu acha wanenenene. Urazi muriko murabura n'umuntu. Mnajua kama wakati ukacusenga ati Mana adedembe. Mnasema Mungu acha anenenene. Avuga ibi. Aseme hivi ni vitu vya abisikiliziki. Ya bindi yariko arahisha reka Mana abivuge ko yeye ambaye alikuwa anaficha acha Mungu ayaseme kwamba ameiba. Niza amategeko jewe. Amesoma sheria. Hama ahantu twagira amastage umunsi umwe undi abandi twigana baje gukorera stage ahantu. Fasi wako wanatumikia stage wengine wakana kutumikia fast. Bacha bazatubwira inkuru basanze y'abariko baraburana. Wakaje wanawambia habari ambao umeona watu ambao wako mahakamani. Umar chaburana ngaburana vuga bambaza ati none niwe wamwishe. Umoja anasema wenje umemuua. Ngachaburana vuga ngo jewe. Naye akasema hivi. Gweranzanye kwa manyama jewe. Eti mmeniletea kuraho. Kanyonga. Ndakere umuchezo jewe. Mimi sitaki urofa. Amuchamaza chambwa ati uciri ugo guherayo. Ndio wakamwambia kwamba wewe ni mnyororo wa kuisha. Gochavuga ngo yangu urumva ngo none ngo kare yantanguye. Akaanza kusema atangwa kugira ubwoba rero. Eje kanianza sikia uwo. Urabona umuntu ariko arabura nagatangura gusanga yadedembe yavuze ukuri kose bimeze neza. Unakuta yule ambaye mko mnashtakiana acha sema ukweli wote. Reka dusenga tufise ubucobozi. Acha tutegeka tugomba ko bavuga. Ya kuomba ili waseme yale ambao wanataka. Tugategeka bakavuga ibyo tugomba ko bavuga. Sisi tunaamuru tunaomba Mungu tunaamuru wanasema yale ambao sisi tunataka. Hari umukobwa ari ngaha. Kuna binti iko hapa. Ashuri koko hejuru. Atie mkono wake juu. Yesu abahezagire. Yesu awabariki. Hari umusore yamaze kubagendera misi yose ntavuga ikintu. Kuna kijana anawatembelea kila siku hasemi neno. Akaza ntavugi. Anakuja hasemi neno. Mukamuzimana ntavugi. Unampa chakula maji lakini hasemi. Mukamshira ko n'inkoko ntavugi. Paka unampatia na kuku lakini hasemi. Akaza gutuinite. Anakuwa anatukaza tumainite. Mugabo ntavugi. Anatukuza tubitu lakini hasemi. Tegeka. We amuru. Ati Mana. Eti Mungu. Wewe uyu munsi naza. Avuga ikimuzanye. Aseme kile ambacho kinaleta. Dupanze ni tariki ya mariage. Tena tupange na tarehe ya harusi. Urabone? Naona. Tufise ubasha. Tuna uwezo kare twize ngo genda nizo ngomezi uko zingana uko nyene. Siku ya ile tulijifundisha eti ondoka kama jinsi izo ngomezi wibaza ko ari nke. Hizo nguvu naona kwamba ni chache. Zifise ubasha bwo guhindura byose. Ina mamlaka ya kubadilisha vyote. None se sasa umuntu ubona aguma kuraba imisaya ntavuge. Unaona tu tunabaki na kutizama na kupekenyea meno aseme. Vuga ati Mana vuga ikiri mu mutima wiwe. Unasema Mungu sema kile ambacho kiko ndani mwake. Reka vuga ikiri mu mutima wiwe. Mungu acha aseme kile kiko ndani ya nafsi yake. Ukaona umunsi bakwe ngo wewe. Unaona siku ngoja gukorera kantu wewe nitakutenda baba. Unajua gucanaka. Unapenda kupitia hapa. Ngo umunsi nzotega abantu batanu. Siku mtanda watu watanu wakamate. Akadedemba. Ananena tu. Na ukavuga ati sawa. Wahejeje. Sawa umemaliza. Très bien.
Asante. Urambwiye kugira ngo size ndahace. Ili nisipite. Wewe ubimubwira. Wewe utamwambia. Ako wewe wamuchokoroje. Maana wewe umemwanza. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Tumesubasha. Tuna mamlaka. Nutuonuku. Usituone hivi. Kwamba udushati twera. Tunavaa mabluze bwa hivi. Twambaye udushati wambaye gashati kaguti. Umevaa bluze yafanana naye. Numfati ukumbonuku. Wewe usinikamata jinsi unavyoniona hivi. Usiwasha kwa kutegeka indege ntiziguruke cyangwa ziguruke. Nina mamlaka kuamuru avyo zipaye ama zisipaye. Usiwasha kugira imvura igwe cyangwa ireke. Nina mamlaka kuambia mvua isimame ama inyeshe. None Elia ni yari umuntu mwatwe. Sasa Elia alikuwa kama mtu kama yategetse imvura irareka kugwa imyaka 3 n'igice. Aliamuru mvua ikasimama miaka 3.5. Biblia ivuga ngo yari umuntu mwatwe. Biblia inasema kwamba alikuwa mtu kama sisi. Vuga ngo yari ameze nkanje. Sema alikuwa kama mimi. Chawivuga izina ati yari ameze nka Jackson. Fukuna sema alikuwa kama Claudine. Nukuvuga ibyo ashobora gutegeka nawe ushobora kubitegeka. Ni kwamba yale ambayo anaweza kuamuru na unaweza kuamuru. Aba rero Elisa umwanafunzi wiwe cyangwa umunyeshuri wiwe umwigishwa wiwe. Sasa ona Elisha mwanafunzi wake ama mtumishi wake. Kandi rero Elisa yaravuye ahantu kubavugishwa kubiga byo kuvugishwa. Tena hapo Elisha alikuwa anatoka nafasi ambapo kuna wanafunzi wa kujifundisha kutabiri. Bari bagiye guca ibiti kugira ngo bakora ahantu bigira. Walikuwa walimeenda kukata miti ili watengeneze nafasi ya kusomea. Umwe azazanye inuzenya ishoka yatiye. Umoja akaleta shoka ameazima. Akaleta shoka kwa azima. Agiye gukata ibiti ikigwa muruzi. Alipokwenda kukata miti ikaangukia kwenye mto kwenye bahari. Elisa afata gusumuhini ashira hejuru ishoka iriduza irinjiza. Elisha akamata mti akatia kwenye bahari, shoka ikajiinua ikapanda. Yesu kwa hejuru ndo musini kwa ni kwa zokome bya bitazosha. Kama jinsi alikuwa Yesu juzi na hivi ndio gisatakuwa hata milele. Ibitangaza byakoreka kijya gihe n'ubu biracyakore. Miujiza ilitendeka kale na hivi inatendeka. Urafise ubwasha bwo kuvuga ikintu kikaba. Tuna mamlaka ya kusema kitu kinakuwepo. Impamvu bitaba. Sababu haiwepo. Nuko tutabivuga. Ni kwa sababu hatuyasema. Impamvu bitaba. Kwa sababu haiwepo. Nuko Satani kubesha ngo natushoboye. Kwa sababu Shetani anakudanganya huwezi. Akugira ngo nachuzi. Anakuambia hujui. Nachuzovamo. Utakuwa ndani kitu. Iyabo umuhungu yitwa David yararenga. Lakini kama kijana David angalikuwa hapa. David yageze ku rugamba. David alifika kwenye mashambulizi. Bakuru biwe bana ni urugamba. Wandugu zake wameshindwa. Ageraho akafika pale. Akana kale gafite imyaka 17. Katoto kalikuwa na miaka 17. Igihugu cyose cyajugumiye. Nchi yote imetetemeka. Umwami yanyegeye. Mfalme amekimbia amekificha. Gahungu k'imyaka 17. Niambia kwa kijana ka miaka 17. Asigeze kagira formation militaire. Akakufanya formation militaire hata siku moja. Kiga bya gisirikare n'umusinumwe. Akakujifundisha kuhusu ujeshi hata siku moja. Karimenya. Akariko. Akajijua kwa nani? Uratijendi inde. Akajitambua mimi ni nani? Harundi itahuye. Yule amejitambua nani amejitambua? Harundi itahuye. Harundi itahuye. Abandi bitahuye ngaho bitahuye. Wenye amejitambua ni hao. Nibigutera ubwoba ngo niko byatekeje abantu bose bahambaye bakomeye. Yasikutia oga ni kwa sababu hata wakuu wamesikia uoga. David karaza. David kakasika ndogo naho uzingene kagenda. Hakuna mwanajogi sikalitembea. Karabaza ati bavuze ngo uzomwica bazomuhiki. Kakauliza walisema mfalme alisema atakayemuua Goliati atapewa nini? Ba grand frère bi ationa haka. Wakakake wakubwa kakana. Ona kakatoto. Bachagomba kumumara mazimbere y'abantu. Wakataka kumfedhehesha mbele ya watu. Twadutama twamuzehe twavye twa papa wadusigiende. Sasa tule tukondo twa baba umetuachia nani wewe? Wamushire hasi wavuye ko ari umwungere w'intama. Wakamtia chini wamuonesha kama ni mchungaji wa kondoo. Kachakavuga ati none ukwibariza ni nabi wewe munambie tu probleme kwa. Kakajisemeza kujiulizia ni mbaya ni mumbwire na kibazo. Achamugira ati uzomwica Goliati azoba umukwe w'umwami. Wakamwambia hivi eti atakayemuua Goliati atakuwa mkwe wa mfalme. Umukwe wande?
mkwe wa mfalme wa mfalme atirindira akasema subiri. Bwana saidie sana. Amen. Kumenya uriwe n'iki kikurimo ingene kingana. Kujua wewe ni nani na kile kilicho ndani mwako kinapata aje. Kandi yo kurira. Hakuna sababu ya kulia. Na kandi yo kwiyebura. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Na kandi yo kubivamwo. Hakuna sababu ya kuacha. Kandi yo kuvinyuma. Hakuna sababu ya kurudi nyuma. Ariko turahangana. Lakini tutapambana kugeza bikunze mpaka kieleweke. Mumbwiye ni turahangana kugeza bikunze. Tutapambana mpaka kieleweke. Tuweza kumenya ko shigikiwe. Maana najua kwamba nalindwa na chungwa. Umurundi yaciye umugani ngo ushigikiwe n'ingwe ngo aravuma. Hivyo mnakisikia. Bwana siwe sana. Amen. Jenda shigikiwe. Mimi ninalindwa. Abangwanira. Wanaonipigania. Bafisirwanishwa byakumuriro. Wana masiraha ya moto. Kandi ni benshi kuruta abangwanya. Wengi kuliko wanaonipiganisha. Amena. Wewe uraumva mama kabibi yakuvuga. Unasikia mama kabibi anakunisema. Papa kabwana kakwirukako. Papa bwana nakukimbia yako. Kabwana nawe akajamwo. Jika bwana naingia. Kirutura nawe akajamwo. Kirutura nakingia. Nabandi bose bakajamwo. Na kipantaro anaingia. Barure bose ingene bangana. Barure bose ingene bangana. Wahesabia wote jinsi wanapata pata. Abakugwanira ni nk'icuri igihumbi kuruta wakugwanya. Wanaokupigania ni kama maelfu na maelfu kuliko wanakupigania. Zaburi ya 70 ku murongo wa 3 kuri B. Zaburi 70 ya mstari wa 3 B. Havuga ngo ukuzigama ntazohunyiza. Tunasema akulindaye hata lala. Hiyo sasa ni kali jameni. Nani hicho? Ukuzigama akulindaye. Guhunyiza mu Kirundi ho biraryoshe. Guhunyiza murazi cyarico. Kulala mnajua. Abakizi cyane. Nibaza ni kuta nanakubita n'urugohe niko bavyita. Manake hasinzia nanagira nagucyamezu. Anabakia tu macho yani pima uguse. We ihenda ukore kunkwereje. Ni mukorombone. 70 reka twasome agacebe. Zaburi 70 ku murongo wa 3 agacebe kavuga ngo ukuzigama ntazohunyiza. Undaririye jewe anayenichunga mimi. Usinione tu hivi jamani. Wewe ndumbona ukumbonuku. Kila mgenzi ati ntumbona uku. Mwambie mwenzako usinione hivi. Mwambie ati ntumbone namba ya katriko ka jaune. Eti usione nimevaa katriko ka jaune. Mwambie ico wambaye. Mwambie kile ambacho umevaa. Ati bagurutsa bangendanira uzingene bangana. Eti nikisimama unachoma nao nilinda ni wangapi? Mwisi ntabwo yazi abahaguruka ingene bangana. Nikipiga hatua moja unajua maskari wanaosimama kunipigania. Urazi abahagarara ingene bangana. Nikisimama unajua wanaonilinda jinsi wanasimama wanapata pata. Hamyasikia. Hamjasikia. Imana iguhe kumenya ko ari ukwiye kwibera mu mahoro. Mungu akupe kujua kwamba ungeishi kwa amani. Nipe kujua yanipayo amani na nitaishi salama. Bwimati makumenya ivyo mahoro birahari. Mwambie Mungu akupe kujua kupayo amani. Ikuraza n'ibintu bito cyane. Yanakuumiza ni madogo sana. Kujua mahoro birahari byinshi. Lakini leo tupatie amani ni mengi. Ingorane nuko maso ya wataruguruka ngwabone. Shida ni kwa sababu macho yako ni kipofu. Amaso yawe yuguruka guhera uno munsi mu izina rya Yesu. Macho yako yafunguliwa kuanzia siku ya katika jina la Yesu. Amaso yawe yuguruka guhera uno munsi mu izina rya Yesu. Macho yako yafunguke katika jina la Yesu. Akanwa kawe kuguruka mu izina rya Yesu. Moyo wako ufunguke kuanzia siku ya katika jina la Yesu. Nibagira inama ku muzinduzo yumve wiberenga. Wakifanya shauri kwa muzinda uijue uko hapa. Nibagira inama ku musago waone wiberenga. Wakifanya renyo msaga waone uko hapa. Kugura amaso guhera uno munsi. Mungu akufungua macho kuanzia leo. Akwereka ingabo zigukikuje guhera uno munsi. Mungu akuonesha majeshi wanaokuzunguka leo. Kingene witaweho n'ijuru guhera uno munsi. Mungu akuonesha jinsi mbingu inakushughulikia. Abantu bashobora kuba batakwitayeho. Labda watu hawakushughulikia. Abantu bashobora kuba batakuzi. Labda watu batakwitayeho. Labda watu ariko ijuru rirakwitayeho. Mbingu inakushughulikia. Kuzi. Mbingu inakufahamu. Ijuru rirakwitwararitse. Mbingu inakushughulikia
ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho reka mubwire yego Romus acha nikwambie kuanzia siku ya leo ngira kwature kwisha nataka nikukiri yako neno ngira nguvugishweko nataka nikutabilie ndakuvugishweko nataka nikutabilie cyose bazogira inama yo kukugwanya uzoyimenya siku zote watafanya shauri ya kukupiganisha utafahamu igihe cyose bazogira inama yo kuguhagurukira uzobimenya wakati wote watafanya yeye kusimamia inama zose mbi bazogira kontre wewe uzobimenya yeye zote watafanya kontre na wewe hacha nikwambia cha pili ibihe byose bazokugwanya uzobibona siku zote watakupiganisha utajua byose bazopanga uzoyibona sababu zote watapangilia utafahamu na munsi bizokugwanya warazobigwanya leo vitakaje kupiganisha Mungu munsi bizoguhagurukira warazobihagurukira vitakaje kusimamia Mungu atakusimamia izina rya Yesu tunasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen amen dukomere Imana macho tumpigie Mungu makofi mingi bigiro muri kumati urinde none wewe mwambie mwenzako wewe ni nani sasa cyembona uteye ubwoba naona unatisha aho ugiye kumenya ibintu byose wa mahali ambapo nakwenda kujua mambo yote Mbwa wicaye umuntu hatari ko arabikubwira mu impande wose kama naketi na mtu haiko anakuambia mtoke pembeni mu impande wose mtoke pembeni usiye mu impande siwe huyo siye mtoke pembeni tangura kumubwira ati je umbona uko mwambie wewe unione hivi ntumbone mezuko usinione na niko hivi ijuru liranze mbingu inanifahamu woo amen hey 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 tuturabazwi n'uhoraho sisi tunajulikana na baba arabiyemera kubera bazinanye na nyumba 10 kuna watu wanajiona kwamba sababu wanajiona na nyumba 10 nacho hamna shida tuzinishu lakini kwa sababu tunajulikana na mbingu msitaye gatonya abamalaika bazabiruka ati kidogo abamalaika wanakuja wanakimbia ninde yonkanga nani anaweza kanikanga ninde yonera ubwoba nani anaweza kunitisha ninde yogukanga nani anaweza kukanga ninde yogutera ubwoba nani anaweza kutiaka ijuru rirahari kugira ngo rikugwanire mbingu ipo ili kupigania wewe ndakubwije ukuri nakwambia ni kweli ntuzopfa igihe cyawe kitaragera hutakufa siku zako zijaenea natuzaba hutakuwa kitu bapangure bagire wafanye kumwe nawe yuko pamoja na wewe niwavuga niwakora ndiye anayasema ndiye anayafungua ndakubwira ikintu acha nikwambie kitu chemeza nifike namaliza uburebure bw'ingorane yawe urefu wa shida zako ungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe uko sawasawa na jibu lako na unene wa jibu lako rasa ibokada uburebure bw'ingorane yawe urefu wa shida yako ntacyo bitwaye iminsi wamaze muri icyo kibazo haijalishi siku uburebure bw'ingorane yawe urefu wa shida zako ungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe uko sawasawa na uzito wa jibu lako wewe bazotangara bakubaza aho wahora usenga watashangaa wakuulize mahali ulikuwa ukiombea witwengera wiryoherewe ukijichekea unafurahi mu nyishu yawe ukiji katika jibu lako utambatamba unacheza twenga unacheza nasenzi yumva unasema nimeomba Mungu akusikie nasenzi yumva nimeomba yakusikie gutahura ndiwe nimeshajua mimi ni nani amaso yanje yugurutse macho yangu yamefunguka amatwi yanje yumvise hata masikio yangu yamesikia akana kanje karazi kuvuga na mdomo wangu najua kunena uzuri wa Yesu nimegundua utamu wake uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe
nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwani. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe areba ibyinshi gusa indege z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi.